Wayenza nifika la akulonza nikufone Gaza Boys ikwala takuzwe anla kufa nijike kwala akuyin'wana titlambi ta ku huma hala Mozambique tingela ku tirheni kahle ngopfu ka music kahle yi ta hayi na ta ku pfuna ku loko ni cheka ni swi vona ku hayi this person hi pela is doing very well profile yena yi kahle va choose ka voto hambi mina ti vote ti nyonorile loko rin'wana wa kuma pani u pfaki nengo wa buruku panini BVD yile mara u rangi ile ku yena a byela mina u rangi ala ku alanyana but ayi ku i prophet va vulaka mona endla yini mona nghena ntlini u ri endla tana loko ya vuya hi leyi a ya ha bitole ta ku prophet mina ina ku lava hi u kahle pastor Shavo a ri ka Chavi va yi vutisa ku 4+9 a yi tivangi mfundhisi se no ka ni nga tivi whether kumbe biloko va swidumbu swa 9 na swidumbu swa 4 timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tolo vanhu lava swi twisisi xitori xa mina. Na swi wangi, swi bana tithepi timbirhi na hamula. man eki Gabaza u ri na timhaka ta mubyela yako loko bosi ku helpo tipone ti pela ku 5 rand timhaka leti nga kona ti nga plan caption ka gas timhaka ta kona loko siku la ku mene ku ri la ku vuma ri la ku tshwatiko mate Nikula hi le ka timenemene ta ka Gaza timenemene timbirhi ti hlanganini a ku ta kha ku tika ngopfu laniwani ku ta tika ku ta va hoyi ku ta va plan i episode yena yo sungula leyiwani so to rhandza ku khensa ka muhumelerisi ku nga Mr Khosa i Khosa a va voniwi hi van'wana va vadyondzisiwa va hosi Yesu ndani nga ri one la na ngwenya la timenemene leyikulu hi ku hemba ta va kha ti vuya ngopfu na kata Yesu kona behind the camera ya mukatekini vadyondzisiwa va yena hi vo va nga n'wi tiva alright guys Yesu a ri na nsati. Yesu swi tiva vadyondzisiwa va yena mi le ku swi tiveni alright guys so ka timenemene ta Gaza namuntlha hi ta vulavula hi swin'wana na swin'wana i show leyi nga ta kha vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi nga ta kha swi trenda every week se hi ku ho sungula hi ta vulavula leswi nga humelela maybe andhaku se mara mhaka nkulu i ku sweswi ka Gaza yi yime hi milenge yi kwatela un'wana wa tinqambi ku nga mali u nga ri vona hulu a ku ri phulampulani timhaka ta kona hi loko vo ya teka hulu va ku hulu ka n'wina na sima mpaka ku laveka mani a amokrisa mata tivhoti tinyonoli munhu ni vone ku a yi nga ta chaya kahle loko tiko va ku sima mpaka tiko hinkwaro hulu va huma va ya pheta na vhoti yin'we yo va sula mhloti a yi kona timhaka leti nga kona mara hi mghobozi on a serious note ne hi ku ya hi n'wina sweswiwani yes hulu a va famba swindzikini because loko mina ni cheka la hi ku ya hi mina ka vonelo ra mina I think hulu yi fanekele apologize but swi tikomba nga ri vanhu lava nga around yona ne va yi byeletela swa wrong and or maybe yi tolovele ku tshama yi ri nena lexi nga kona hi hulu yi ti byela ku i star and leswi yi ti byela ku yi xiswona a yi xiswona lexi yi fanekele xi endla i ku ta yi ta fika hi ku yi apologize ka vanhu lava yi nga va dohela yeah yi joyini sweswo hi nge swi modify hi nge swi sasekisi i tlambi ne ya ka Gaza munhu hi ta vula ku u na ti-fans but lexi nga xi realize sweswiwani ti-events leti nga le ku humeleleni na ti-event organizers ti chuzisa vanhu seni va choose ka voto hambi mina ti vote ti nyonorile timbimu ga and lexi xi chavisaka ne yi nga a tinharhu anati mara xi chavisaka mata ku yina ne i ku ni voni ti-comments ka Rocket Life
a ni ta va yi ri kona hi December i ti 24 hi 24 December yes ti-comments to tala ti nga layani ta yi threaten na vutomi bya yona yo yes because ku na un'wana wa munghana wa mina a nga ni byela sweswo ivi mina ni tsutsuma ni ya cheka ka rocket loko va ta va yi postini hungu ni voni ti-comment leti nga laya vanhu va khe va ku simu u ni tlanga Exactly. by mabodhlele van'wana va kha ku rocket hi kombela a rhanga a phofumela wena loko ka mi testa stage loko nese hi fika va nga ha ri A va nga ha ri kona ma swi vona Just so imagine. I think a yi le ku tirhiseni ka vutlhari a le ku tirhiseni ka vutlhari ka nkarhi wa sweswi na hambi yo titwa nga ri right I think a fanele ya apologize swihundla hambi wo Big Zulu a swi na 5 days va ka holona Dumcock Stad lava va holovini u apologizini i maho Yeah, ma vona u apologizing apologizing hambi wo DJ Zinhle before tshama vula swi nga va ku youth ya le South Africa ayitholeki what Gaza not Gaza futhi South Africa kwa yivehla ka yona a va swi vona ku I know man South Africa kwa yinge wehla ka mina apologize swihundla and se i rebel so yena a yi le ku pfumeleni ku ri yi wrong ku na un'wana nhwanyana a nga ntela na file yin'wana a fika ku hi voma 5 o'clock u foneliwini hi xiyisa xin'wana ma swi ta ku yi rhuma vanhu a yi tiyiwa i nhenhanyana a fika ku ve yi rhumiwisa life ku a ni tlelangi ni khoma n'wi byela ku a nga share ti-post leti vulavulaka hi mina imagine just imagine hi lero yi titwa ingaku yi na like yi na I superstar. Yeah, it's a superstar. Yi na ti-PA leti yi ti rhumaka ku spokesperson ku na spokesperson ku ri fambo ya ni valavulela a swi tirhisi swona lexi hi faneke xi endla ku vuya ka Gaza leswi ni nga swi vula swa ku yi ye ku tela titlambi hina hi lwisi titlambi leswi va nga swi endla va ye ku tele titlambi ta ka Gaza leti xavisaka ti-CD ni vona na King Tsonga a fika hi vhota ku sina mpaka mata King Tsonga ene mata xi ni borha ku ne sweswi vanhu va twa nga ri hina ho zonda intlambi and a hi zonda ntlambi a hi zonda hambi sweswi ntlambi yo hi fonela hi nga vulavula na yona kahle hi zonda matikhomelo ma yena mantlambi hi mona marhongo mina ni hava and a lavi na ku hi fonela mata why ni nga lavi ku hi fonela ku na un'wana tshama a yi ringeta ku hi fonela a ringeta ku yi kombisa and hi ndlela ya right misalo ya yi ku ni kombe ku u nga ti ngheni ta mina okay so I munhu lo ku tsundzuxiwa yi lava ku tshama yi ri relevant yes so I wo tshika hi ku a ni yi ri la ku duma yona a humeka yona even then ka TikTok loko mo swi cheka ne ku na vafundhisi vo tala va nga tshama ku va ri profeteni va endla mihlolo leyo hambanahambana ya ku tshama ku ri busy ngopfu but ku ve na se swin'wana nga ntela even ku na yi tela kahle yi lava vutlhari leyi ku na se swin'wana nga ntela fika ku ri ku hlangana na un'wana wa prophet okay and ya ka Gaza ya ku mama sati mali yo makukwana ala Limpopo munhu nga vule ku mara between Tsanini na Malamulele yi ku hala ya exactly so yena wa titiva se ivi aku ha hlangana na prophet the prophet va hlangana bona lava ku hayi tanaka ni ta ku pfuna kaya leya wena ya tika ngopfu leyi a yi lavula ka TikTok sesi u ri endla yini a tsutsuma le ka pastor loko a fika la kuma ku nga ri kona i pastor ku hayi ni le ku vuyeni mara a wu twi ndlala na i va ha mi wata vavasati va rhandza ku dyela hayi mi ngo ni vuyeni na swin'wana no problem mara wo ni tlinela kwala hi ku ni tshama ni ri nexe imagine munhu sweswo hambi mina ni nge byeli munhu ku nghena u ni tlinele ku loko rin'wana wa kuma pani u fake nenge wa buruku panini BVD yi le mara u rhangi hi le ku yena a byela mina u rhangi a lava ku alanyana but a hi ku i prophet va vulaka mona endla yini mona nghena ni tlini u ri endla tana loko ya vuya hi leyi a ya ha bitolo hi ta ku profeta mina na ku lava hi u kahle emilenge ya wena ka njhanjhani maswita ivi ngi pfuxa Dustin yi ngi pfuxa Dustin la nga swi vona ku a xibubuni a xi na vufundhisi ndzeni ma twisanyana ivi yi tshwatsa wa mhani loyi yi n'wi tshwatsini kumbe a hi yo leyi mina ni tivaka yona ku na yin'wana ni tivaka yona veri yi na altar okay ndhawu leyi mikhongelelo wa kona mitiko ya khongelela kona so yona loko yi teka vanhwanyana yi va teka va yi va yisa ka altar loko yi fika ka altar yi fika ejebuleni se mata ni chusa ku yini loko ku ri i yo pfinya
swi ri yi bi hi nyama hi nyama no pastor protection mfundisi se maswala ku se what if mo kuma lebyikulu imagine se sweswiwani sesiluyani ne u le ku rileni swinene u le ku rileni ku ri pastor va ni tswepulelini and the prophet to that ti very influential yi n'wi threatenini ku u ta famba hi ta ku fambisa hi ta ku lahlekisa va swi tshembi ngopfu sweswo va swi tshembi ngopfu sweswo se leswi sweswi hi ku ya mina se ku na problem ka Gaza ya vaprofeta I'm not saying ku ri vaprofeta va kahle ni mungheni wa kereke and I believe ka ti-prophets na mina born again matwisisi na mina born again so a yi never ka vulavula timhaka na hi vulavula hi timhaka Updates. na bibeleni ve ri loko Yesu Kreste a vambuni loko Yesu a vuya a kha a famba ni u hlangani na vayisan'wa va kha va vulavula va ka ku heyi muyisalo hi pela rin'wana wa xikwembu a ku nga ri ku menamena a ku ri humena mina a byi sungulangi sweswi Bibeleni a byi byi kona so vafundhisi va le ku tsopuleni ka xitoko matwisisa that's why na mina kata Yesu loko o fika kuni ya ka prophets mama ni ala a wu hikokwalaho hi ya swin'we famba swin'we bya tsopulela heyi a byi huwi byi ri ku na altar se n'wina sweswiwani hi ku ya se silo hi nga n'wi pfunisa ku yini because mina I believe ku ri as Gaza a tisani umenemere mara na pfune tlhelo va kona se silona nga pfuneka njhani because u kona prophet and wa ri busy kule ka TikTok and no believer ku a hi ro sungula ku va kha swi endla sweswo swo bo va telange le ku va tsepuleleni ya problem kwala u le ku va hakaseni tswepulela vangani hi lembe ish masitwisanyana hi kholo i tswepulela vangani hi ta n'wi vuya episode 2 hi ta n'wi vula hi episode 2 episode 2 loko hi vuya ya vuya na vito ra yena va mo nta swi twa kwalaya masitwisanyana so mina nga ku and a hi yena ntsena that's why ku na problem futhi ka Gaza ne un'wana futhi un'wana wa pastor futhi liwani im 2000 mara ma endla yini ma famba ku la mutini ku na problem ne hi ta biya mata ma fika ma endla whatever ma chasa na vusiku mi ma nyika mali loko mi tlela ma tlhe ma vuya ma famba hoxa kondlo ro okay hoxetela swilo swo fa ma ntwisisi moxa swi munhu wa xipopani xi nga boheleli loko n'wina mpfuka nampundzu mi vo swilo swa mirini swa tirha swa tirha se ni na information yo lava ka khomeka xigalo lava lava hi to ka hi nga vuli mavito ka episode 2 hi ta va mara lava ka xigalo so this pastor again ni vi ni va in contact na yena hi vulavula okay a ni swi vona ku ku na ku chasa blind I remember siku rero loko ni tshame kwala vele difficult bamani n'wana duku ni vona n'wana wona kha vuya kaya mala ya ende wa vuya n'wana wa mina wa vuya rindzini ya tirhaka ngo ni duku wa fa n'wana loyi ni vona ku fa ka n'wana loyi ku laveka 12000 vatsima va lomba mali va hakela ivi xi heta xi fana xi ku a n'wi byeli ku a nga vuyi a vuyi mundlwana vafundhisi va n'wina vafundhisi va hina lava fire lava va ta hi dlayisa mhaka leyi nge le ku tikeni ngopfu me le ku tswepuleleni and me le ku Se- ngopfu lama mo chava ku ya xikolweni lamaya a ma swi lava ku tirha problem manghozi loko mo twa nsati wa n'wina hi ba ekhoseni a ku u ya ka mfundhisi mani vetani mi ku i mfundhisi mani i bishop kumbe ma va na swikhwirhani nyana a yi ka lava swikhwirhani nyana va nga dyondza xikolo lava vo ka va nga yangi xikolweni a va kumbe mi rhanga mi vutisa hina hi nga na tifayili to khomeka hi mbyeko hayi ka valavo yanani se mara mina I believe ku ri ti-prophets letiya i ta fake hi to ti-prophet ta fake leti a ti vuliwa ku ta va kona hi minkarhi ya makumu ende vukhendlakhendla ma ta vona ku vukhendlakhendla tshana mi vula xisa xin'wana xa nganga xa ne xi koha vo tala va takwa ka mina kona ni fanele va nyika ti-powers ni va nyika ti-powers va kota ku vona swilo na swin'wana munhu a kota ku vona ti-problem ta hi a ti vona hama swin'wana mabasa wa phela u swi twa ku hi swona but solution ku hava solution a yi kona a yi kona solution a yi kona so cause a ni loko munhu wa nga mi tivi yeni cause a nga mi tivi a fika a mi byela something hi n'wina
lexi mi swi tiva ku a xi tivi hi munhu maybe xi tiva then you believe ka xin'wana a nga ta xi tisa this guy wa tirha ku hi ye wa Hi mu mampela kuma ku a kasi hi swona. hayi va rivala ku a ne bibeleni a ri kona un'wanyana a profeta a tlhela a endla hlongana na madimoni paul ku difficult wini ku ya swa mapela lihlonga dimoni leri ndzeni ka yena ri kota ku vona swilo byi dilivhara yena loyi a hamba deliver because yena u tlhela ku yini hayi mina ni voni va yisa lavaya va endla sweswo va kha ku hi vito ra yesu se na mina swi ri ni ta swi kota ende hi pa swi endli kasi se satani nga nghena ndini se lero a hi swilo hinkwaswo munhu a nga ta tirhisa hi vito ra yesu hi pela ku ri rito rona ra yesu yi loyi tiva ku yena e kasi va va ri na yesu un'wana wa vona wa le hansi ka mati imagine ka tika a tika hi huyu a hundza ka heleno kwini pula swi ni profeti ngopfu swa tichasi swi ni profeti ngopfu xiprofeta mi swa tichasi ni vuya kona ni byele ntila eish timhaka leti nga kona ebutisani ni ku mindla ka heleno yaza boxa swihundla swa wena pastor Shavo a ri ka chavi va yi vutisa ku 4+9 a yi tivangi mfundhisi se no ka ni nga tivi whether kumbe biloko va swidumbu swa 9 na swidumbu swa 4 ku maybe a yi ta yi swi tivini va ku 4+9 a yi tivangi twisisanga a kumbe swidumbu swi swa 4 swa vakhegulu na swidumbu swa 5 swa vakhalabye yo kaya mata yi ku 19 500 and something mi swa ku ile ku geza and ayo joka mi vhe mi swi vona ku a ku na dokodela ya xikolweni ya xikolweni ni vona kata yesu ali a nghenile hi ku neka matlavera a ri busy na profeta kwalaya so mina ni vi worried loko ni vona pastor Shavo I think bete yi le ka grade 5 n'wana wa grade 5 a wu nge tsandzeki 9+4 a nge tsandzeki 3 yi le ka 3 4+9 matane yi hlalana hi titiwi ni switoko swo swi ala le ku aleni like kahle kahle loko ni cheka mata yi rhandza ngo ku dyela yi na vudyela Yi rhandza ku dyela. yi ya tirha le ka moxara loyi ya swi tiva ku weekend na weekend ku na ku dyiwa KFC a ni ku dyiwa KFC la Ku dyiwa KFC. se hi leswi swi nga problem swi nga na vafundhisi hinkwavo ku dyela laha ku nga na vudyela so pastor Shavo ni vi worried ngopfu hi yona laya I think ku ri lava yi pfunaka maybe a va fa va chekisa ku hi pelapela ya tibuku swi famba njhani swi fambisa ku yini va nga tsakisiwi hi ku yi le ku va entertaineni ya va tisa entertainer business na yi fa- mara kurisa business, mara school yi fane- wise Yeah. a swi fambi and swi na nkoka swa xikolo swi na nkoka swa xikolo cause laha yi le ku humeleliseni laha yi tirhaka kona yi le ku humeleliseni ka milorho ya un'wana munhu ya yona ivi yi salela ndzhaku yi tshame henhla ka yona ya yona laha ku na norho laha yi ba xiprofiti ntsena no hleketa rito se eh ka mazekixini lama moya ka chavi ai masalama ma ni hleketi ku ma right ma fiki ma humesa moya a ni tshembi ama right Ka heleli ve heleli na Heleli. section la morasa Ndzi karhatiwa hi takuba ya hi takuba ya ndzi ni karhatiwa hi moya di huma di koka moya un'wana ndzi ni karhatiwa ni ta chava ka di basawundi yin'wana di basa ndin'wana mi twa ka yo fekiwa leyi yona ndzi ni karhatiwa hi moya di koka so I think i xin'wana lexi a hi faneleke hi cheka kwalaho yes malama ya hi xo lexiya swi ku ni ta ku humesa kwalani se vayisela vayani mi le ku benga content but ni twa nga ri content ya vona yi dangerous ngopfu malava ti-followers hi ndlela yo biha mata leswo mi dya
ambe pastor shabe fona ko mazo so mi rikam mi rikula venga contact mi dana si pay dana sibi gently magic danwa ba just so I still ka rihanyo ra dona so a tswa tsinya di dela mkolombiani mkwahle not sibi ma just idi xidisha nyama xidisha nyama mara hayi swisibi xa mek mata xisibi xa mek tita na vuswa even stay soft rihanyo ri le ka dangerous so mara ni tla comment ngwane xitama xintatini xiko ku koma ku dama alizina ku van ku penga sweswi ngari khadi xiku ndona hi mi xiku dondi xiku ni dondi na yena misa lowani mara back then a ri beat normal pe munhu loko a mi byela ku a mi ri beat normal a swo antswanyana tiku mara this time mara nga yeah bava ku hindzeleta ivi n'wana a vheta kulisa sweswi a nga ha ri xapu fana na n'wana u byela ku i domu ne domi a nga ha hisekeli nchumu a ni wa swi tiva ku i domu already so kara mari lama nga ta n'wi vavisa hi ndlela yaleyo like loko zo n'wi ku i domu sweswo swa registara la amihleketeni ya mi yo hetelela mhaka leya ni yi khomini i ya lavenda eyi timhaka ta lavenda i poneri a hlameli eish yo lavenda and not proof u ndzi ndzi na proof lavenda ne a ku ri munhu loyi a ri artist leyi a yi promise a ni ma 2008 masoko khale njhani a yi promise ku ri ya na music video yi ri kona hey I remember loko mo nghena ka YouTube mi nga cheka ne le ka morning live interview ka TV mara ko kwani loko va ku fikelini va loyi va fikini vo my village people ziku tlhantlha lehlo byi ku vuyisa hansi so mina lavenda tshama ka yolo va kha xi ruketela khosa ntsatsa swo swona ni ku yini ku xibubu xa mina xi xavisaka kwatela ni vona Gaza Boys and stuff but hi vi vulavula ni fonela hi vulavula then a vona site rin'wana ra mina ro na mhaka na munhu loko a ri hlangana ti-challenges ma vona laha nga hlamuseta lavenda phela hi 2008 masitoka yi Nigeria a kidnapiweni kwala tshama lembe hinkwaro a vuya 2009 she's been through a lot so aku loko ni suka la ni famba le a ni dyondza na xisa xin'wana a ni date na xisa xin'wana hi famba ya Nigeria xisa xi te ta fika yi endla music alaya because ani masitoka afrobeat yi ta from that side afrobeat generally afrobeat ivi loko wa fika leswi lo swi cinca a n'wi fanele ku the guy di married that side tshama ka ndlwini yikulu language yangu yi tiva swona se di n'wi thena ku fanele ka endla yini a xavisa tavilini ako yiwa ku tika ngopfu ako ende nkarhi wun'wana u kuma ku mina ni tolovele ti-rands leti naira ni nga cinci swona mali xota yo avatana ya buyisa hi ndlela yin'wanyana the guy a endla hi laha a lavaka kona nkarhi wolowo ni leyi a ni na wun'wana nga ta ni xave thikithi ma vona aku mara loko ni vuya the person loyi a nga ni pfuna ku ni kota ku vuya i Ola loya Ola tingwenya Sivara because Ola a ku ri a house boy for luya anga famba nena le luya a date na yena so i didn't ngifuna ku connect na family until a kota ku vuya la South Africa so loko a vuya la South Africa se vutomi bya byi hlangana nini se a losing the person lo sponsora career yena music a nga ri kona hi lo anga ta famba a n'wi yisa Nigeria afika ngihlupa yabona se vele la anga fika hlangana na vanhu hambana that's why uri u be desperate swinene to a point ku van'wana vanhu va tlela na yena twanga ri ta kuma help ma vona laha nga hlangana chapu kona simsim ma vona ya hi la nga hlangana na simsim xi ku ni ta ku pfuna evan se a ku aka se va xi la xibubu allergy hi leswi a nga vula swona Lavenda a ni na yona inani ni vula leswi a nga swi vuli se
So then boyile ka vanhu Lavender aku xila xibubu a nga ni pfunangi nchumu isa luya mabona swa ku that's why Ola Svar na Nigeria yini I like best friend because didn't funi idea but didn't funi so why nzani fika la akulonza nikufone Gaza Bosch ikwala takuzwe ku anla kufa nijike kwala akuyin'wana titlambi ta ku huma hala Mozambique tingela ku tirheni kahle ngopfu ka music kahle yi ta hayi na ta ku pfuna ku loko ni cheka ni swi vona ku hayi this person hi pela he's doing very well profile yena yi kahle he's doing very well se misalo ko anta fika ang fika ku a Pitori ang teka ku ai fambi because ana believe ku va ku vulavuleni chi business for time maybe somewhere aku di famba ka driver la a driver umova aku rimisa un'wana a n'wi tivi aku ni hlamala hi famba hi nda wa Thambo se na hlamala ku from Pitori se nda wa Thambo why di ku hayi no ita ya kun'wana aku mina swo ti chavela vele ni fimi na mapfalo mara na switwa ku la nge chayi kahle aku driver hi famba se afika Springs lekulele yabona Springs kule from Pitori Springs sa ku hisa ka moteleng wa motel ti komba kahle ku ya tirhi fane ngenisa roomini unkiela a 5 for like an hour vaya misalo yang artist ayingibokangi ngenda ngichumu mara if ngikhiyele famba se ro a hlamala ku awara ya hela munhu anga akula loko dibuwe se dia tifati ku tlela u famba la mabona upfunchumu na tirno no makhosha mina mabona se la vejing dzeshiri nungdzwe ku hayi loko ku ri la xibubu ni byeli ni ku nyika xibubu u nyika mali ya mina famba yena ala famba a swi ni le Springs na mali na chumu la ni ta tlhela yini ku ri xise xi n'wi teka hi movha ne va tlhela xi n'wi dropa nhoveni yin'wana kwala Masati ma Springs west dropa somewhere aku a ni fika ni request misa lo ata mali ya mi ya short amuta ku shota 100 rand or 200 she said she fashi ku why was ya sisla lano a bla swanga a famba misa lo ya lesha u bajendla yini xi n'wi teka va kwi Pitori lawa fika le ura xi se xi fika xi ku mali ya shota phela mali anire ya aka nungu uta yivuyela mali because lana ku ana mali xi se xi ku what is that bubu awanzangi ni ala ani rara mali ni teka na ku di fayetela eladi lava ka hakona akala heta anchicha 17 tingenela kwala se imagine kuri this guy utaendla vanhu vangani mavanu vanyani wa to va kidnap se sweswi Gaza swi lame swi tiva loko hi twa ku munhu wa xisati kidnapiwini hina timenemene letimbirhi a swi tiva ku hi ya lavela kwini hi contacta kumbe contacta se a swi tiva ku xi nuhela kwihi hi ya sayiti rihi a n'wi tiva lowo kidnapa vana va vanhu sweswi timhaka ta kona timhaka ta kona ta tika plan so leswi vulaku ku ri diesel dia dinambelo biya kahle yes mara vel a ku na munhu le Pretoria that's why ni tshanga ndzi vona ku loko wo kuma ku girlfriend wena ile Pretoria yi fambela 17 hayi swi tivi ku ri yini ya tika man ye le Pitori aweshe fambela 17 aweshe era yeshe ku sina chava go boss njela ko meya kwela mi kurolenga vana va vanhu n'wina sina chava no tuto ya ntanga i van'wana swa boy va le ku ntweni ximoyeni va profeta ku laseni vulavuli hi vona vele ku va swi fila ximoyeni va swi fila ximoyeni taka Gaza se hi swi twile ku laveka ala kidnapiwa hi swi twile ku hulu
veri a va yi chavi Limpopo poison Limpopo poison vanhu va rirhanga va swi vuli ku yile a ni nga ra ni yi vonangi leyi ni na mbhoni mbhoni ya kona ni ta mi byela yona yi nga ri moyeni mbhoni leyi ku va sungurile veri a va chavi ka Limpopo poison veri Limpopo poison hinkwayo a va yi chavi vanhu va na rirhanga i vatswatsi phela lava nge le ka Limpopo poison va nga ri vanhu ende vapapa va mimiti Limpopo poison yi fa yi humesa kumbe ku fa ku humesa mani Sivara u fanele ku humesa Sivara kwala ku fambeni nawu leyi ya humesa nawu leyi ya humesa a ku ta tika se ta xitwa xingondo xa kona lexi nga ta chayiwa ehulu ku xiya fambela kwale ku ta tika ku ta va hoyihoyi Nikula hi le ka timenemene ta ka Gaza guys namuntlha a ku ri episode yo sungula loko ku ri na vumenemene mi nga na byona timhaka tihi na tihi leti nga tala ka Gaza hikwalo no fear no favor timhaka ta kona